ودارو بنرمى لسر مجارة رفاندنا كادرو اندام پدکسی زنها بر خبد میوانی خو برز فادî مرعی سروکê نivîsgeha Peywendiyên Giştî ŞPKSê پێشەڕۆژا کوردی لە سووریێ ناوباوایەکی ڕاستەڕاست دێ تەبلی بولتەنا ڕێبازی نیوز بە سلااو و ڕێز برێز فادî دەستپێکێ ده تەوی بانگە gelek aliyên هەروەها ڕێخستنên mafê mirovan yên ku giringiyê didin bi rojnamevanan bi serbestberdana medyakar û rojnamevanên PDKSê هەروەها کادرên PDKSê li hêjî çarenivîsa wan nehatiye diyarkirin ji alî PYD ve PYD jî di siyaseta revandina çalakvanan siyasetmedaran de berdewam e tivêyekê çawa şirovet dikewt nirxîne. Belê dem baş şixwa destpêka ku Encumena Niştimanî Kurdî derbasî diyaloga Kurdî bûye ev yek ji xalê nakokiya bû ku çareserî werê jêrewerê dîtin rewşa va girtiya werê diyarkirin ji Encumena Niştimanî Kurdî re û bi rastî wî çaxî wek Encumena Niştimanî Kurdî listek bi navê ve girtiya da yê ku serpiriştiya diyaloga Kurdî dikin bi rastî heta weka vê demê ev melef mayevekirî tê care weke tibêrê çareserî jê re nehatiye dîtin bersiva serpiriştiya diyaloga Kurdî dike ji Encumena Niştimanî Kurdî re ne bersivek muqne bû û ji ber vê yekê ev berdewamiya girtiya bû sedemek ku diyaloga Kurdî rawistiya û bû xalek nakokiya heta weka vê demê ev diyalog rawistiyane. Bi rastî wextê Encumena Niştimanî Kurdî derbasî diyaloga Kurdî bibû ji bo ev xala hanê bi taybet hat tecîlkirin ji bo me wek Encumena Niştimanî Kurdî me lê dimeyza û maslaheta miletê me bercewendiya miletê me di vê diyalogê de heye û ji ber vê yekê ne me naxwe Encumena Niştimanî Kurdî texelî ji vê xalê kiriye ev arkê me yê însanî û exlaqî ye ji bo ev daxwaza miletê me ye daxwaza malbatê ve kesê di zindana de ne îro berdewamî ew li dû vegirtiya û çarenivîsa wa werê diyarkirin û ji malbatê wa re werê xuyakirin ka rewşa wanê çawa ye. Demekî civînek navbera enekesê û aliyê Amerîkî de hate encamdan di civînê de jî enekesê behsa dosyaya girtiyan û revandiyan kiribû herwiha binpêkirin û kiryarên PYD bi Giştî kiribû. Bersiva aliyê Amerîkî ji enekesê re çi bû? Bi rastî şixwe me di hemû civînê enekesê û balyozê Amerîkî herwiha birêz mezlûm Kobanê ev pirsgirêk tê guftûgokirin û heta weke vêkê dîkê wek me amace kir ti bersiveke muqne nehatiye dîtin yanî ew lista Encumena Niştimanî Kurdî dayî birêz mezlûm û balyozê Amerîkî ne bersivek muqnea û wek dibêje nezelalî tê de heye yanî çend kesin hene dibêje gava wedê devera Kurdî ne wedekî aram bû tevlî hevî hebû ev kesin hatine girtin bêguman ev kes li deverê Kurdî hatin wextê PYD bû desthilat di va devera de di wê demê de hatine girtin ev mes'ûliya wanê çarenivîsa wanê bidê diyarkirin ji Encumena Niştimanî Kurdî re herwiha ji Amerîkana tê xwestin ji balyozê Amerîkî tê xwestin wek tarafek raî ser vê diyaloga Kurdî bike ew jî fişarekê dextekê bike ku çarenivîsa wan girtiya bidê diyarkirin ji Encumena Niştimanî Kurdî re herwiha ji malbatê vegirtiya re. Tevlî ku me ew listede balyozê Amerîkî û mezlûm Kobanê ji bedêla çareserîkê ji bo rewşa wanê bibîne vê pirsgirêkê çareser bike got bibe sedemek diyaloga Kurdî dîsa dest pê bike tevlî wê nake çend kesin dîn hevalê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye herwiha tevlî wê listê bûn û ew girtin bi rastî berdewam bû
جبر ویەکێ ئەف بوو سەدەمەک و گۆ دیالۆگا کوردی کوردی هات ڕاوەستاندن. بله تبحث کرد که ولیسته که پیشکشی مظلوم کوبانی کریه لجهه که چارنویس وان ورن سرباز بردان ناون دی تبلیغ لیسته بون چه ناو لبیدنگی مظلوم کوبانی دیگه بریز فادی تدبینه گرانتوره یا جی عالیه بێگومان حتا نەها بالیۆزی ئەمریکی هەروەها دەوڵەتە ئەمریکی وەک دەوڵەتەکە زولهێز جیهانێ دە و هەروەها مەزلوم کۆبانی حتا وەکە فێکێریکێ بە ئارکێ خۆ نەڕابوونە وەک تەرەفەک ڕاعی ژێ دیالۆگێرە هەم ئەم بینن یەک ئالی ji بۆی تەرەفێ ڕاعی گاڤا هەر تەرەفێک ئێ دیالۆگێ بێ سەدەم پرسگرێکە دەرخێژ بۆی ئەف دیالۆگ ڕاوەستێ دوێ هەلوەستا خۆ بدێ دیارکردن ئەف کەسێک و مەسەلەن گرتیار تخن زیندانێدا هەروەها شەوتاندنا ئۆفیسا ji ber vêyekê heta weke vêkêrîkê bêdeng dimênin em jî dimeyzênin gava bêdeng dimênin ew ne terefek raîne xwe li aliyê dî tên hesêbê û ji Emerîkana jî tê xwestin bi dewra xwe rabê bi dewrek ciddî meyzênekî teref pirsgirêka pêşiya vê diyalogê de çê dike helwesta xwe bidê diyarkirin bi hişkere û ji encûmana niştimanî Kurdî re jî bêje ev kes naxwazê ev diyaloga Kurdî Kurdî herê sêrî bi rengekî zelal û bi rengekî vekirî. باش هذا بحث كرن كو اگر هيا دمن بيدا دانستاندن جارا كدن دناورا انا كسو بيانا كده ورن دس بكرن چه زانياري لسروي كي اگر تو بهتر بدما بلش خوا بری که نابرا دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کردی ده چه وعد نابرا بالیوزی امریکی ده و تکسکر اف جوین بردوام بن جبوی ببی دست پیکا بەردەوامیە دیالۆگا کوردی کوردیدا لێ ئەم دیسە وەک ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی ئەم تەکەس دکن هەگەر زەمینێک گاڤن باوەریە نەوێن ئاوێتن ئەف بێ پێکردن ئەف گرتن ئەف شەوتاندنە ئۆفیسا نەڕاوەستێ زەمینێک ئاوا نەبێ ئەم نکارن دەرباسی دیالۆگا کوردی کوردی ببن هەروەها چه وقتی گاوا زمینک آوا بو گاون باوریه هاتن آویتن انجمن اجتماعی کردی تموتم رشد و اف دیالوگا کردی کردی بسر بکوه و بگه پیمان گشتی خدمت خلق مل کردستان سوری بکی. سپاس جبو میوان من برز فادی مرعی سروکê Nivîsgeha Peywendiyên Giştî ya ŞPKSê پیشا روجا کرد li Sûriyê tîmrebûyî.